ya kera ya Kibitoke ariko ubu ni intara ya Bujumbura. Icyo gihe nanjye nkihagera numvaga imbunda icometse ahitwa Binyange muri Rugombo, irimo irasa muri Kamanyura, irasa Gatogota, irasa Ruvungi, irasa ndetse no ku musozi wa Mongomo uri mu muhanda werekeza mu mujyi wa Bukavu uva Kamanyura. Icyo gihe AFC M23 kuko nayo yari ifite imbunda ku musozi wa Mongomo, nayo yari ihanganye n'ibitero by'ayo mabombe biva mu bice bya Ruvungi ndetse n'ibindi bice bya Rubarika na Mitibiri, ndetse n'iyo mbunda yari iri Rugombo Binyange ikarasa mu bice bya M23, nayo ntabwo AFC M23 yareberaga kuko yageraga ikabisubiza. Guhera rero ku munsi wo kwa kabiri M23 n'ibyayibujije gukomeza kwigarurira ibice bitandukanye byarimo ingabo za leta ndetse no gushwiragiza izari ziri mu bice bitandukanye bya Rubarika, Ruvungi ndetse na Mitimbiri. M23 rero ikoresheje ba makaske bayo ndetse n'intwaro ndetse n'ikoranabuhanga ifite rihambaye, yabashije kubigera yigarurira agace bita Mitibiri. Mitibiri iyi ni agace kari karimo ingabo za leta kandi ubona ko zifite ubugome ku buryo bufatika. M23 yarabizirukanye ikoresheje imbunda yari iri mwa kano gasozi ka Mongomo, ariko M23 yahuye n'ibitero bikomeye n'ubundi bya bombe zaraswaga muri centre ya Kamanyura ndetse na za Gatogota ndetse na za Rubarika, kuko M23 yari ifite agace gato. M23 ikomeza operasiyo ikoresheje abarwanyi babo barwanira ku butaka ndetse ikoresheje na drone, kubera yuko amakuru naje kubona ya ndani nuko ku munsi wo kwa gatatu M23 yabashije kurasa iyi mbunda yari iri Binyange mu Rugombo ikoresheje drone yayo. Ni nako byaje kugenda, iza kurasa drone ya koalisiyo ya Kinshasa igwa Gatogota, bitangira kugabanya imbaraga za koalisiyo ya Kinshasa. Ariko koalisiyo ya Kinshasa yakomeje kongera imbaraga n'ubundi, indege zabo za drone Square 25 zikaraza mu bice bitandukanye, nubwo nari Kivu y'Amajyepfo nakurikiranaga n'ibera muri Kivu y'Amajyaruguru nka za Masisi, n'ubundi koalisiyo ya Kinshasa yakomezaga kurasayo ku buryo bikomeye ikoresheje za Square 25 ndetse na za drone CH4. Ibyo byatumye M23 nk'uko yakundaga kubivuga mu biganiro bitandukanye, yaba ibyo yagize ku itangazamakuru cyangwa ibyo yatangazaga mu matangazo, yakundaga gusohora ikomeza kuzimya umuriro ihereye aho ituruka, yaba za Rubarika, yaba za Ruvungi, yaba za Bwegera, aho hose M23 yakomeje kuhataka. Ku munsi wa kane ikuramo Mitibiri, ikuramo Rubarika, ikuramo Ruvungi ndetse biza kurangira noneho Ruvungi ishyizeho n'abayobozi batangira kuyobora abaturage. Aha nari impari, nubwo ntagaragaye mu mashusho ariko nari impari, abayobozi bashyirwaho ba AFC M23, abaturage bavuga bati twifuza ko mwaduha amazi, ibikorwa remezo nta muhanda. Umwe mu basirikare ba M23 wakoreshaga inama arababwira ati natwe turashonje ariko icyo dushyize imbere nuko ejo cyangwa ejo bundi amazi n'ibikorwa remezo muzayibona, kuko niyo ntego yacu, kurinda umutekano wanyu ushingiye kuba mugira imibereho myiza ndetse mubona n'ibikorwa remezo mukeneye. Za Bwegera naho M23 ntabwo yasibye kuhagera, yarahageze. Ingabo z'abarundi zigera mu majana zirafatwa ndetse ibikoresho barabita birakomeza bigeraho bita Ruberizi. Ruberizi niyo bakurikirana imbuga nkoranyambaga zacu, Twitter, Facebook ndetse n'ahandi, babonye ifoto ya Lieutenant Colonel Wiringoma arimo yerekana ko yerekana n'ibikoresho bya FNDB byafashwe, harimo ndetse na boîte de conserve zari zirimo ibiryo by'abarundi. Niko byagenze kuri Mutarure kuwa kane, Nyakabere kuwa gatanu, kuwa gatandatu Kinyunda irafatwa, Sange ku cyumweru bikomeye. Irakomeza iramanuka igera biyo bita Kabunambo, irakomeza igera Runingu, igera Kiriba, Kawisikara, imanuka igera mu mujyi wa Uvira. Ubu ko tuvugana AFC M23 guhera ku mugoroba abarwanyi babo ba makaske ndetse n'abandi batandukanye badushoka batangiye kogoga umujyi wa Uvira. Ubu kumanywa mu masaha ya 5:30 bari bageze kuri biro ya guverineri polisi ubwo yari amaze guhunga agera i Bujumbura. Reka none twigarukira aho ngaho M23
urugendo ruyigeza muri Uvira, abantu bararwumvise, bumvise amaoperasiyo yagiye ikora igenda ivana mu duce. Abantu baravuga bati kuva Kamanyola ugera Uvira harimo intera ndende. Ni urugamba rwamaze iminsi ngahe umuntu yavuga yuko rwasize iki ku ngabo z'abarundi muri rusange? ni urugamba rwari rukomeye kuko rwamaze iminsi igera mu 8 n'ubu ruracyarimo nubwo AFC-M23 Armée Révolutionnaire Congolaise yageze muri Uvira nubwo itarabidekarara d'une façon officielle. Ni urugamba rugeze mu minsi 8. Urumva yuko kuva hano za Kamanyola ukareba ugera Uvira barimo bahanganye na coalition ku buryo bukomeye. AFC-M23 rero ikoresha operation zayo zo mu kirere ndetse no ku butaka. Navuga ko byarabagoye kuko ntabwo ari ibintu byari byoroshye, nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bwirukanka bukavuga yuko buri gukora police strategique. Matangazo twagiye tubona abarundi bakavuga yuko bikuyemo kugira ngo abaturage batahagwa. Byarabagoye, ntago binjiye nk'abinjira mu isoko, kuko mbere yuko bagera Kavimvira mu bice bya Runingu, Kiriba, Kawizikara habaye ibitero bikomeye by'ingabo za coalition ya Kinshasa babanza guhangana na Armée Révolutionnaire Congolaise. Kugera hano muri Uvira rero byasize isomo rikomeye ku ngabo z'abarundi, nubwo mu gihe kimwe mo n'abatiga, kubera yuko yaba biga baba barigiye za Masisi, baba barigiye za Rucuru, baba barigiye za Bukavu, baba barigiye za Minova ndetse na Kamanyola mu gihe yafatwaga. Ingabo z'abarundi zigera mu 100 zarafashwe, bakajorite baba benshi, abapfuye ntibabarwa kuko nabonye ingabo z'abarundi zivuga yuko zashyinguye bene wabo mu byobo rusange za Kasika muri za Mwenga ndetse no mu bindi bice. Ibyo rero byatumye ingabo z'abarundi zimwe zihunga kubera ko zari zibonye abagera mu 100 bafashwe ndetse n'imbunda z'imisada bazitaye n'ibyo kurya. Mu gihe bari bamaze guta etat major yabo yari hano za Ruberizi, basigaye babona nkaho ntacyo basigaje cyo gukora, bahitamo kwiruka. Ariko ni ibintu bibabaje ku ngabo z'abarundi kubona Evariste Ndayishimiye akomeza kubarekeramo, kuko nubwo tuvuga gutya Bazishabunda bariyo, Mwenga bariyo ndetse na za Fizi na za Minembwe, ariko bakuye amasomo akomeye kuko baratakaje yaba abantu ndetse n'ibikoresho. Abarundi baje mu rugamba rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku masezerano y'ibihugu byombi mu cyo bise Tavoke. Ego. Muri rusange urebye uko Sadek zatashye, ukareba uko n'abandi barwanyi bari baraje mu burasirazuba bwa Abanyaromania, yego, abacanshuro n'ibiki, kubera icyo umurundi agikomeje gutsimbarara mu ntambara utamenya cyangwa atazi icyo nawe arwanira? Impamvu umurundi akomeje gutsimbarara mu intambara ya Eastern DRC ni ibintu bitatu. Icya mbere ni uko Evariste Ndayishimiye yasinye amasezerano n'ubutegetsi bwa Kinshasa yuko bakwiye kumufasha kurwanya AFC-M23. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, urabizi yuko ubutegetsi bwa Kinshasa, Uburundi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakunda gushinja u Rwanda ko rufite uruhare mu intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ukabona rero impamvu Uburundi bukomeza gutsimbarara. Icya kabiri, bufite ishyari ry'iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, uburyo bazamuka, bakifuza rero kubahungabanya umutekano w'u Rwanda bakoresheje imitwe itwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane FDLR, FRN ndetse na za P5. Perezida w'u Burundi yarabyivugiye mu magambo ye igihe yajyaga i Kinshasa, akangurira urubyiruko yuko rwifuza gukora ubutegetsi bw'u Rwanda azarutera inkunga afatanyije na Kinshasa kuhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo byose bishingiye ku ishyari. Icya gatatu, impamvu ingabo z'abarundi ziguma mu iyi ntambara zidafitemo inyungu ahubwo zifitemo ibihombo, ni ingengabitekerezo ya jenoside ishingiye kuri uyu mutwe n'ubundi wa FDLR ubona yarabaye implante muri Eastern DRC, ariko ikajya no mu butegetsi bwa CNDD-FDD, cyane cyane kubera ko buriya CNDD-FDD nk'abantu bazi amateka yayo ni abana ba FDLR. Ko CNDD-FDD yavutse muri 1998, ivuka FDLR yavutse muri 1997. FDLR yagize uruhare rukomeye mu gutoza abarwanyi ba FDD mu gihe barimo bahanganye n'ishyaka rya Iprona. Icyo gihe bagiranye amasezerano avuga yuko uzafata ubutegetsi imbere azafasha undi kumugeza ku butegetsi.
icyo nacyo mw'iyo ideologie de jenoside ijyanye no guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda nabyo bituma ingabo z'abarundi ziguma kwikarapona mw'iyi ntambara badashoboye. twagiye tubona akenshi wenda hari icyo wagarutseho ishyari no kuba ubwo perezida w'u Burundi yavugaga yuko ngo akeneye kubohora urubyiruko rw'u Rwanda. ni ukubivuga mu magambo azaruhora se atabohowe n'igihugu cye, nabanza abohorwa igihugu cye mu bukene, mu macakubiri ndetse n'ibindi bitandukanye, abona avugire u Rwanda avugira abangahe ni uguta umurongo, ntabwo byoroshye. Vincent, u Burundi bwinjiye mu ntambara, ariko noneho uyu munsi M23 ifashe Uvira y'ubwayo itandukanywa n'ikiyaga cya Tanganyika yo na Bujumbura, nicyo kintu kibitandukanye. Uyu munsi tuvuga yuko uyu munsi umurundi aratekanye. Ntabwo umurundi atekanye kubera yuko aho yahahiraga Uvira ntabwo araza kongera kubona uko ahahira, kuko urabizi ko mu minsi igihugu cy'u Burundi gifite ikibazo cy'ibitoro, bagiranye ikibazo na Tanzania, biba na ngombwa ko ubwato bwa Fasteredi w'u Burundi butezwa cyamunara kuko hari ibyo butari bwujuje mu bucuruzi bwa Tanzania, yaba imisoro ndetse n'ibindi, butejwe cyamunara hajemo ibibazo ku buryo kubona ibitoro bigoranye. Abaturage rero bahahiraga mu mujyi wa Uvira bambuka Gatumba Kavimvira bajya gukora ubucuruzi, ntabwo bagifite uburyo bwo kujya kubukora mu gihe AFM 23 kibona yuko ingabo z'abarundi ndetse n'umutegetsi bw'u Burundi ari abanzi babo. Kubona ibitoro mu Burundi biraza kuba ikibazo, gukora business ku Barundi biraza kuba ikibazo, ndetse n'imibereho myiza y'abaturage iraza kuba ikibazo, kuko niyo bahahiranaga ntabwo biri buze gushoboka. Igihugu cy'u Burundi urabona ko gikora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kikakora ndetse no kuri Tanzania, ariko bikaba bisangiye Tanganyika. Uriya Uvira ikora kuri Tanganyika igatuma AFM 23 igomba ibasha kugera ku ntara ya Tanganyika, ujya mu uriya mujyi wa Karemi, ndetse ikabasha no kuba yakontorora traffic z'ubucuruzi ikorerwa muri Lake Tanganyika n'igihugu cy'u Burundi. Igihe cyose igihugu cy'u Burundi cyakomeza kwishora mu intambara, birashoboka yuko AFM 23 ishobora gufata n'icyemezo ikambuka Bujumbura, shingiye ku magambo bakunda gutangaza yuko bazazimya umuriro bahereho uturuka ku kibuga cya Mericyo Ndadaye Bujumbura, kuko Uvira juste bamaze kuhafata, nubwo batari babidekarate n'ifasi officiel, ariko amavideo twayabonye ndetse nabo tuvugana batubwira ko barimo. Igihe rero ingabo z'u Burundi zakomeza kwikarapona mu intambara, zariska kwibona mu mirwano iri Uvira n'ingabo za Armée Révolutionnaire Congolaise. Iki cyo bikwereka nuko ubutegetsi bwa Gitega buri mu kaga kubera intambara bwishoyemo, z'inyungu z'abantu ku giti cyabo. Noneho kuba twarabibonye muri ubwo wari uri mu Bugarama, hari aho mwagiye munagaragaza yuko imbunda z'umusada zirimo kurasa kuri 23 ziteretse mu Burundi, aho bita Binyange muri Rugombo, muri komine Rugombo mu ntara ya Bujumbura y'ubu. Muri rusange M23 iramutse igiyeyo ikajya kuzisanga aho ziri imbunda zayirasaga, aho umuriro uturuka bakakuzimiza aho waturukaga, ntago zaba ari inyeshyamba ziteye ikindi gihugu. Mu myumvire yanjye shingiye no ku mategeko mpuzamahanga nagiye niga, kuko wabivuze ko nize n'amategeko muri kaminuza. Mu mategeko mpuzamahanga agenga intambara avuga yuko igihe cyose umuntu akubujije umutekano ufite uburenganzira bwo kwitabara, iyo bita self defense. M23 mu gihe yakataka ingabo z'u Burundi zongeye kurasa muri eneo zabo, nta cyaha cyaba kirimo, kuko ni self defense. Mu mategeko mpuzamahanga agenga intambara biremewe, keretse M23 iramutseyo ubwayo ibikoze n'ifaso brisk ikomoka mu Burundi ikajya kurwana n'abarundi, ijyanye ishavu ry'uko ingabo z'abarundi zari zaraje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana nabo ku kiraka bari bahawe na Kisekedi. Ariko shingiye ku byatangajwe na Bertrand Bisimwa ndetse na Corneille Nangaa na Freddy Kaniki mu kiganiro n'itangazamakuru ejo bakoze nacyo cyanzanye kugira nyitabire, bavuze ko badafite gahunda yo kujya mu ntambara n'abarundi, ko Kisekedi yazanye izi ngabo z'abarundi muri Eastern DRC agamije kugira ngo adekarashe guerre regionale. Bavuga yuko batifuza yuko habaye intambara y'akarere, abagaragaza yuko abasirikare bafashe b'abarundi nubwo Burundi bwagiye bubahakana ko igihe cyose bazakomeza kubaganiriza
babereke ko ikibazo kiri muri Kongo ari ikibazo cy'imbere mu gihugu. Ibyo rero iyo babivuga gutyo biba bikugaragariza yuko nta intention bafite yo kuba batera igihugu cy'u Burundi nk'uko Evariste Ndayishimiye amariza iminsi abiririmba. Ariko a forte raison mu gihe cyari cyo cyose bakomeza kurasa muri NO za M23, mu myumvire yanjye mbona ko AFC M23 ishobora kubakurikirana. Reka noneho twigarukire ku kintu kivuga kiti, uravuze ngo mu kiganiro ejo n'abanyamakuru Freddy Kaniki bagiranye n'itangazamakuru mu mujyi wa Goma bagaragaje yuko baramutse bajya mu Burundi intambara yabi y'akarere. Ariko se n'ubundi tuvuga yuko intambara itigeze ibi y'akarere, nimba twarabibonye ubwo M23 yari itarabasha gufata umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Iyo nimba Sadek yaraje kaza kurwana ku ruhande rwa FARDC, hakaza abacanshuro abarundi bakaza, twagiye tubona uribuka yuko haje n'ingabo za ICLAF za ICLAF ego, abo ngabo bo bakaza bakajyamo hagati, umwaka wose ugashira ubutumwa bari bajemo bukaza no kurangira nta kintu bugezeho, reka mbivuge ntyo. Ariko muri icyo gihe nta menace zabagaho. Ariko se M23 izakomeza yemere menace zivi Burundi aho kuzisangayo? Babaje ibibazo bibiri, ikibazo cyuko iyi ntambara yari y'akarere ubundi ntabwo nyibona nk'intambara y'akarere, keretse yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bo bushaka kuyigira intambara y'akarere mu bitekerezo byabo. Niba buzanye abacanshuro ba Romania barashaka kuyigira intambara mu by'ukuri irerarije. Niba bazanye abo muri Sadek kugira baze kurwana na AFC M23, kandi bo babivuga bavugaga yuko baje kurwana n'u Rwanda, bakavuga ati tutapiga kunguru. Wigeze ubyumva babivuga kuko bitaga M23 ngo ni kunguru, ngo nyuma bakubite uwabatumye. Urabizi yuko Kinshasa akunda kugaragaza yuko uwabatumye ari u Rwanda. Mu mitwe yabo bafite ko ari intambara y'akarere, ariko kuri tere ntabwo ari intambara y'akarere, ni intambara y'abanyekongo ubwabo bafitanye ibibazo bifuza gukemura. AFC M23 ivuga yuko irwanira kubaho, irwanira kugira bene wabo bamaze imyaka près de 30 bari mu buhungiro, yabo mu Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania n'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, meme na Europe na Amerika na Oceania bariyo. Bakavuga ati twe turifuza ko bene wacu bataha. Hari abavukiye mu buhungiro, hari abagiye ari bakuru, hari n'abandi bagenda bahungo. Bakavuga ati twe turifuza ko bene wacu bataha, turashaka yuko ivangura ririho rivaho, turashaka ko tugira uburenganzira bw'abanyagihugu bose bari muri Kongo. Ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bwayo bwa IDPS, ndavuga IDPS kuko ni parti d'etat, ni ruling party muri Republic Democratic of Congo, ikavuga yuko ari intambara y'akarere bashoyemo n'u Rwanda. Bakavuga ati u Rwanda rwaraduteye, u Burundi bukabyina iyo ntero. Mbere nigeze numva bavugamo na Uganda, ariko keretse kuba mu mitwe yabo ntabwo ari intambara y'akarere. Ariko intention bafite nuko bagira intambara y'akarere, ari nayo mpamvu bazanamo n'u Burundi rimwe na rimwe na Tanzania ukabona ifite mu kuboko. Ntabwo mbibona ko ari intambara y'akarere. Ibya ASM 23 rero yuko itarebera menace, nakubiye ko mu mategeko mpuzamahanga agenga intambara self defense yemewe. Self defense iremewe, kandi self defense burya ishobora no kurenga self defense, bikaba byabana ngombwa ko nari ritabara yinjiriramo igaprofita AFC 23 kuri ya self defense, usanga ubutegetsi bw'u Burundi buvuyeho bagiye guhera ku butegetsi. Ariko noneho reka icyo gihe ntabwo yaba ari self defense. Ntabwo nyumvise neza, navuze self defense Red Tabarika iprofitiraho igahita yinjiriramo. Yego, bikitwa ko ari M23 iri gusubizaho uyitera ari cyangwa uyirasa yayisubijeyo, noneho baprofita ya faiblesse yabo bahita binjiramo. M23 isubiye muri eneo zabo bagasigara bahangana na Red Tabara. Reka noneho twigarukire, twagiye tubona waruvuze ngo biramutse ari intambara y'akarere n'Ubugande bagiye bavugamo kenshi. Ubugande buri muri DRC, ariko buri muri Noro, muri Grand Nord, Ituri n'ahari na Beni, aho bagiye kurwanya umutwe witwaje intwaro ADF na meme na Codeco. Yego, kubera icyo Ubugande buriyo akaba nta muntu ubuvugaho, ariko buriyo ugasanga bose biko mu Rwanda, kandi u Rwanda nta gihe na kimwe rwigeze rwemera ko ingabo z'u Rwanda ziri muri DRC. Bariko mu Rwanda kubera byabiro nakubwiye byuko hariho ishyari. Icyambere hariho ishyari, icyakabiri genocide ideology. Urumva ni bariho ishyari ry'uko u Rwanda rutera imbere, kandi Kongo ukunda kubona ko igaragaza u Rwanda nk'akadomo.
kavuga ati ni akantu gatoya, nta buryo bakwiye kugira imihanda myiza kuriya, nta buryo bakwiye kugira ibikorwa remezo by'ibitaro, amashuri ndetse n'ibindi, twebwe tutabigira kandi dufite ibirombe by'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bikorwa remezo byagakwiye kuba bidufasha. Ikindi bareba good governance iri mu Rwanda bakavuga ati ni gute bariya abantu babigeraho kandi twebwe byaratunaniye. Iyo rero complexe navuga de inferiorité igashingira no kuri politike y'Ababiligi nanone bakomeza gushuka Abarundi ndetse n'Abanyekongo ya divize pour enye, bakavuga ati twe icyo turi bukore turi bucemo ibice abaturage ba Kongo tubereke yuko u Rwanda rwo rubiri inyuma y'ibi byose, noneho bazabe bakumva ideology yacu badufashe tube twashoza n'intambara ku Rwanda. Nitujya tuyivuga mu magambo bizagaragara ko Abanyekongo bibasiwe n'u Rwanda, none Abanyekongo batangire barwange, batangire bamwe barwandofone. Niyo mpamvu ubona igihe cyose bakunda kwibasira u Rwanda. Impamvu batibasira Uganda cyane nuko Uganda ubona igicirimo, ubona yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwicanyi bukomeza kubamo yabuhaye umugisha. Uganda byarabinaniye na Uganda yabaye nk'ibwemero. Urabona operation Shuja yaratsinzwe ntabwo yabigezeho. None bakavuga ati noneho niba bari bwicanyi Uganda yarananiwe kuburwanya kandi ariyo ntego yacu kugira ngo bari abatutsi bari zahiturina babahema bashire, ntago turaza kubakondana nk'uko dukondana u Rwanda ruhora rwamagana buri bwicanyi. U Rwanda buri rufite amateka akomeye, rufite amateka yo kubaka umutekano w'abanyagihugu, rufite amateka yo kubaka ubuzima bwiza bw'abaturage, rufite amateka yo kubaka diplomasi nziza, rufite n'amateka yo gutabara aho rukomeye. Urabizi ko u Rwanda rukunda kuvuga ati bari abantu baritwa kubera iki, bari abantu barazira ubusa, ni nko gutabaza. Ni nko gutabaza kandi na Maritengo kayigeza bigaragaza muri yo navuga ati ngenga biteje jenoside, guhakana jenoside bikomeza gutezwa umurindi n'u Burundi ndetse na Kongo bikwiye kurwanya. Iyo u Rwanda ruvuga biriya rero Kongo ntibyihanganira, ntinabyishimira, igashaka kuzana yuko u Rwanda rufite uruhuri n'ibibazo byabo, ariko ntaho bahuriye, ari ibibazo bya diplomasi biri hagati y'ibihugu byombi, baba bakabikemura d'une façon diplomatique, bagashaka kubikemura mu bundi buryo butari bwo. Niyo mpamvu n'u Rwanda buruhaza mu majwi, ariko Uganda niba yivuge kubera yuko ibyo bikorera Uganda isa nirebera, ntabwo ibyamagana d'une façon verbale nk'uko u Rwanda rubikora. Uganda yo yahisemo kuba yo bucece, yaracecetse. Navuga ko ishobora kuba ifite inyungu zindi zirenze izo tubona n'amaso, zirenze operation Shuja. Ndavuga ituri zirenze tubona n'amaso, kuko hari ibyo tutabona n'amaso bishobora kuba bibera kuri tele, cyane cyane ko muri turi ntarahagera, ariko wenda nimagera nzabasha gukora investigation story mbe nabimenya. Uyu munsi iyo umuntu arebye noneho M23 twarabibonye yageze muri Goma irahasekiriza, yageze i Bukavu irahasekiriza, nubwo rimwe na rimwe usanga uyu munsi turamutse tuvuze yuko hari abantu bakiri muri iyo migi yabaye libere mu kwezi kwa mbere gushira kwa kabiri no kwa kabiri, ariko kugeza kuri uyu munsi iyo urebye uracyumva hamwe na hamwe amasasa avuga, kubera yuko hari abantu bagifite intwaro muri za plafond n'ahandi hantu bagifite intwaro mu ngo zabo. Usanga yakura screening imeze ite kugira ngo muri iyo migi ibanze hasekirize before yo kuvuga yuko uyu munsi noneho hiyongereyeho n'umugi umuntu yakwita yuko uri au centre. Burya Uvira mukanya turayigarukaho, iri ni centre y'ubucuruzi nini cyane ihuza Burundi na Kongo na Tanzania. Yego. Ibyo uvuga ntabwo ngiye ndi umujyanama wa ASM23 kuko ifite abajyanama bayo bakwiye kuba bayigira inama y'uko ikwiye gukora. Icyo mvuga ni cy'abaturage uko bakwiye kuba bakora, abaturage ubwabo bakwiye kuba bagira uruhare mu kwicungira umutekano, buri wese akabijisho rya mugenzi we. Naho ibyo abanyepolitike, ibyo abasirikare bafite abashinzwe ubujyanama bakwiye kubagira inama nuko bakwiye kuba bakora kugira ngo ibyo bifuza n'ibyo bafite muri agenda yabo bigerweho. Pour mama ngiye nicyo navuga icyerekeranye no n'imiyobore ndetse n'umutekano. Urabona ko uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barafite ikibazo gikomeye, yaba AFC/M23 ayikontorora, yaba hakontororwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, haracyarimo ikibazo mu mutekano w'abaturage, yaba ari mu buryo
bw'ibyo kurya, yaba ari mu buryo bw'umutekano muri rusange, yaba ari mu buryo bw'imigenderanire hagati y'abaturage no kwiyumvanamo. Nk'urugero tugiye Nord Kivu, M23 tubona yuko yakoze ibishoboka byose kugira ngo umutekano ugaruke, ariko hari ibice itarabasha gusekeriza ku buryo bufatika. Za Kimoka hari ibibazo, za Sake hari ibibazo, za Masisi na Rucuru hari ibibazo biterwa n'imitwe ibiri, Wazalendo ndetse na FDLR. Baracyateza ibibazo bikomeye ku buryo abaturage bagenda babura ubuzima. M23 muri strategy bafite ntazi, bakwiye kuba bakora inshingano bafite kugira ngo ya turufu bavuga yuko ari ukurengera abaturage bayigereho. Abaturage nabo ariko nibabe bize ngarame babigiremo uruhare. Mu bice mu cyerekeranye n'imiyoborere, M23 tubona yuko imiyoborere yayo igenda yibanda ku baturage, nubwo rimwe na rimwe harimo abayobozi bagenda bata inshingano zabo. Warabonye Katembo Jules Katembo ko bari baramuhagaritse, ariko ntekereza ko niba ntibeshye le jour passé ariko yarangije iminsi 15 bari bamuhanishije aza gusubira mu nshingano. AFC urumva ko ifite inshingano zo kugira ngo ibwire abayobozi baha abaturage ubuyobozi bukwiye kandi umuturage ajye kwisonga, kugira ngo wa mutekano bifuza ugerweho, haba ari mu buryo bw'imibereho, haba ari no mu buryo busanzwe bw'imibereho yaguye. Muri Sud Kivu haracyari ibibazo bikomeye cyane, kubera yuko Sud Kivu kuhayobora ubona ko M23 byabagoye. Kabare harimo ibibazo, Wazalendira bakuduce dutandukanye, ejo bundi nabonye duce yabatse muri Karehe nuko, ndetse hakiyongera ko Shabunda badafite n'utwo bari bafite za Mayaming. M23 ari ifite ejo bundi yagatakaje, Mwenga ifite mu duce ariko nayo igenda dutakaza rimwe na rimwe, nta mbaraga ifite kubera ko yari yafashe imbaraga ifite izijyana gufata Uvira. Mu gihe yakomeza gukora kuriya bishobora guteza ingorane abaturage bari mu bice bakontorora. Urabizi yuko za Minembwe haracyari ibibazo, nubwo twabara ko M23 yakontorora kuko yafite twirwaneho, ariko haracyari ibibazo kuko ingabo z'abarundi zirabagose. Ibyo byose ni bikugaragaza yuko Sud Kivu bikomoka ku kuba nta ntambara n'abayimo, kugira ngo abarwanyi ba FARDC, abihinduye abasivile, aba muri Wazalendo, FDL, ingabo z'abarundi babashe kubona nyirizina ko AFC twika ikubita, noneho babashe kwitandukanya n'ikibi bayoboke, ariko banze kuyoboka. Urabona ko bigisaba umurongo muremure ndetse n'igihe kirekire cyo kugira ngo basekirize biriya bice, ariko uburyo bwiza bwo kugisekiriza ni ukumvikana n'abarundi, kuko igihe cyose batumvikanye n'Uburundi bazaba bafite umwanzi uhoraho hariya. Ariko muri politike nta mwanzi w'igihe cyose, nta n'ishuti y'igihe cyose. Igihe ushinzwe diplomasi muri M23 n'ushinzwe diplomasi mu gihugu cy'u Burundi Edouard Bizimana bakorana, bashobora gusekuriza biriya bice, Uburundi bukagira amahoro, irare ditabara bakayitsinda nk'uko babivuga ko aricyo cyabajyanye muri Tafok. M23 nayo igatsinda menace yaza mu ruhande rwabo, noneho bagakorana kandi bagakorana bagabana inyungu. Vincent, i Burundi warahize, i Burundi warahabaye. Mu ijambo dukeneye ubusesenguzi bwimbitse, ubusesenguzi bwimbitse buganisha ku kuvuga ngo ese M23 iramutse ivuze iti, cyangwa umugani nk'uko wabivuze uti Red Tabara ikajya gukora self defense ikagendera. Navuze ko M23 yakora self defense yakubita abarundi nk'uko n'ubundi bakuzwe Masisi, Rucuru, kugera na hano za Uvira uko bakubiswe, ubundi les faits sont têtus, ibyabaye birivugira, n'ubundi nabyo bigwa n'ibizabejo. Nta kinyegaragariza yuko n'ubundi babatatse batabakubita nk'uko babakubise mw'ibi bice nuko bakomeze kubakubita. Nibyo navuze ngo Red Tabara ishobora guprofitira mw'iyo self defense ya M23. Sinavuze yuko Red Tabara yagenda muri self defense ya M23 igaprofitiraho ikaba yajya mu Burundi, kuko ikigamije ivuga ko kuri ubutegetsi bw'u Burundi. Red Tabara ifite imbaraga zo kuba yagenda ikagira icyo ikora i Bujumbura. Ideology ni igira imbaraga kurenza imbaraga d'inifaso physique cyangwa d'inifaso logistique. Icyo barwanira kuko na AFC M23 yatangiye nta mbaraga ifite, ariko ideology yabo niyo yabahaye imbaraga, bituma nk'uko babivuga Kisekedi abaye intwererano y'imbunda. Mu gihe rero ideology yabo bayikwirakwiza mu baturage b'abarundi bakabyumva,
cyane ko CNDD-FDD mw'iyi minsi harimo ibibazo. Wabonye yuko reverend kuri yo yari umusenateri yeguye, hari amakimbirane ari hagati yiwe na Evariste Ndayishimiye. Ibyo bishobora gukomeza biteza umurindi kuri Red Tabara ikaba yahirika ubutegetsi bw'u Burundi. Ideology rero urumva niyo ifite imbaraga kurenza ko baba bafite ibikoresho cyangwa bafite abarwanyi. bivuze yuko mu Burundi umuntu Umuriro bicariye inkono ishyushye, bicariye inkono ishyushye mu gihe icyo ari cyo cyose okazu bahungabanya umutekano wa AFC/M23 muri eneo zabo, bicariye inkono ishyushye. gute mu buhe buryo? Gute M23 ikunda kuvuga yuko isaba ingabo z'abarundi kuva mu bice byose barimo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kubuza umutekano abanyekongo, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bakavuga ati Minembwe muveyo, mwagize blocus humanitaire muri Minembwe, abanyamurenge ntibagihumeka. Ati ibyo bintu nimukomeza kubikora ntabwo tuzabyihanganira. Iyo ni inkono ishyushye ya mbere. Icya kabiri, Shabunda, Mwenga na Karemi barahari. Icya gatatu, ikibuga cy'indege cya Bujumbura urabizi ko gikoreshwa nka base militaire ya FARDC. Icyo kibuga rero mu gihe bakomeza kugikoresha nka base militaire ya FARDC baba bicariye inkono ishyushye, kuko sintekereza ko abacurabwenge ba AFC/M23 ndetse n'abatekinisiye mu bwego rw'ikoranabuhanga kujaminga kiriya kibuga bakabuza indege guhaguruka, kuba bana buza n'ibindi bikoresho byabo by'ikoranabuhanga gukora, bagasigara bagikontorora, abarundi baba batekanye. Bujumbura uyifunze baba batekanye gukora ingendo. Abonye ko ejo bundi perezida w'u Burundi ataje indege avuye Washington anyuze Tanzania agatega akanyura y'umuhanda. Bishobora rero kuba byakomeza iyo nkono ishyushye bigatuma ikibuga kidakora. Urumva Tanganyika ntibikora kuko AFC/M23 bakontorora igihe icyo ari cyo cyose baviyora amazi akora kuri Kamanyura barasa icyo ari cyo cyose cyaba giturutse Burundi. Icyo gihe rero ntabwo byasigara mwizo eneo gusa zegere Tanganyika na Gatumba, byagera no ku butegetsi bwite bwa leta, yaba abanyepolitike yaba n'abasirikare, bikaba byatuma n'ubutegetsi butembagara bw'abarundi, kuko imyitwarire bagize yatumye barushaho guha imbaraga umwanzi wabo, yaba Red Tabara yaba ndetse n'abandi. Na Gatorwa hasi mwakira gihugu ntabwo yaborohera, kuko urabizi yuko afite umutwe bita FNL, nubwo agenda FNL plutôt, nubwo agenda yitandukanya naho rimwe na rimwe, ariko uriya mutwe wanza bamima bafitanye imikoranire ku buryo baba profita bakaba bahirika ubutegetsi bwabo mu gihe kimwe cyangwa ikindi. Ishusho ngari y'urugamba abonye muri Sud Kivu kuva Kamanyura ugana ikurwamo rya Uvira kugira ngo Uvira nayo M23 yinjiremo, ncakumereze sondage cyangwa itandukaniro rihari n'ikurwamo ry'umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma urimo imbaraga zikomeye cyane kandi n'ikoranabuhanga rirenze, kubera ko abonye banarasana, cyane cyane ko ingabo zimo za leta zitari zifite uburyo bwo guhunga, kuko AFC/M23 wabonaga yuko wabonaga ko AFC/M23 yari yamaze kubagota iri za Sake, iri za Minova, ku buryo wabonaga yuko aho guhungira basigaje ari ukwiroha mu Kivu. Aho bitandukaniye rero na Sud Kivu, ikibaya cya Plaine de Ruzizi yari ifitwe n'ingabo z'abarundi na FARDC na Bazalendo na FDLR, ku buryo umuntu wese wahungaga ava Kamanyura yajyaga muri Plaine de Ruzizi agahita abona aho yomokera, yomoka Rugombo, yomoka za Gatumba, ahita agera Bujumbura mu buryo bworoshye. Uwari uri Gatogota, Ruvungi n'ahandi byari byoroshye kubona aho ahungira. Aho ngaho niyo mpamvu wabonye ko nta mirwano yahabaye ku buryo bukomeye uyigereranyije n'imirwano yari mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma burya wari imirwano ikomeye, hari harimo ikoranabuhanga rihambaye, hari harimo tekinike n'amaoperasiyo atandukanye, ku buryo n'abacanshuro bamanitse amaboko kuko babonaga bidashoboka. Ariko umujyi wa Uvira ikoranabuhanga ryari ririmo naryo ryarimo, ariko ntiryari rigeze ku bushobozi bw'umujyi wa Goma, yaba Kamanyura, Gatogota ndetse n'ahandi, bitewe n'uko bari barabonye ko Nord Kivu barushijwe imbaraga bagatakaza n'abantu benshi n'ibikoresho byinshi. Bakoze wizidoro mbere z'igihe, wabonye amatangazo ajya atangwa na FARDC bakavuga ati twebwe twakoze reprise strategique twanga yuko abaturage bapfa, ariko ntabwo kwari ukuri. FARDC sora amatangazo ntabwo kwari ukuri, bwari uburyo bwo kugira ngo babone icyo bitwaza kigaragaza yuko
batatsindwa ahubwo bavuyemo kugira ngo barengere abaturage. Hariya rero bavuyemo kuko babonaga uko bakubiswe za Kishishe ndetse n'ahandi, bagende noneho babashe no gucyura intwaro zabo. Reka noneho tuyigarukire ku kuvuga ngo twagiye tubona bombe zagwaga mu baturage aho za Katokota na za Ruvungi na za na za Sange. Ego. Ishusho ngari y'ibyo abonye nk'ijisho ry'umunyamakuru ni yari imeze ite? Twavuga tuti abaturage bari bahunze cyangwa abaturage baburiyemo ubuzima ni benshi? Imereye ku cy'abaturage babuze ubuzima ni benshi, abakomeretse ni benshi, nubwo inyuma y'amarido burya hari untold story, impande zihanganye burya zitangaza ibyo zishaka. Ariko nkanjye kuba ari kuri tele ubona plus de 10,000 ménages babaye déplacés interne, abantu barenga 10,000, ingo zirenga 10,000, nibura abantu barenga 2,000 bahungiye mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yemera 1,000 kuko aribo bagumye ku butaka bw'u Rwanda, abandi bakomeje bajya Bukavu, cyangwa hari n'abandi bazaga cyangwa bakanateresha, hari n'abatereshaga bakinjira mu buryo nk'abaje mu rugendo cya business, ariko bakajya mu giturage, yagera i Kamembe agahita yifatira hoteli, kuko hari n'igihe cyageze i Kamembe abantu babura ibyumba byo kuryamamo kubera yuko baje bo badahunze ariko mu buryo buri legale, ariko bahunze mu buryo bw'amajeri. Agenda pasiporo cyangwa se pase agateresha cyangwa se pejeri, akagenda akaba muri hoteli iminsi 3, mu bukeye agatangira gusubirayo. Ni nako byabaye no ku bandi bari bahunze batangiye gusubirayo, ariko wabonaga yuko ari ibintu byari biteye ubwoba. Ubirebye urebye uburyo amabombe yagwaga ku mavuriro, yagwaga ku mashuri ndetse n'amasoko, wabonaga ko ari ibintu biri mu bugome kandi bibuza abaturage benshi ubuzima. Muri rusange uyu munsi noneho M23 irimo gukora iki? Abaturage bamwe nabonye baragarutse, ejo bundi nejo nabonye ikiganiro kwa abaturage barimo basubira kwa Mapendo TV ari muri Katogota mu isoko. Abaturage nubwo bari bake ariko wabonaga yuko ubuzima wenda bwagarutse, reka tubyite gutyo. Ntabwo navuga ko ubuzima bwagarutse tukuru, navuga ko butangiye butangiye kugaruka, kubera yuko abakongomani ubona mu by'ukuri uko imitekerereze yabo itandukanye n'iy'abandi bantu ubona mwa kano karere k'ibiyaga bigari, kuko ubona intambara barazifashe nk'ibintu bihoraho, basa n'abazimenyera. Niyo barwana bamwe bakora business, bakora business traffic, bava mu Rwanda bajya muri Kongo, bava muri Kongo bajya mu Rwanda, bava mu Burundi bajya muri Kongo, bava Burundi Kongo bajya Burundi. Ubona yuko business zongera gukorwa, ariko atari business zihambaye, kuko business zikomeye zagiye zihava, bagiye bagenda zarahavuye. Muri rusange noneho wenda abakunzi ba Kofito TV mwanaduhamagara kuri nemerera hasi, mureba muri chat, reka tuyipininge dukurikiye, cyangwa wakifuza kugira n'icyo tubaza yadusobanuza, kuko uyu munsi niyo mpamvu nahisemo ko tuganira nk'umuntu uvuye hehe kuri tere, kugira abari ukugira ngo abantu babashe kumenya ese bya bintu muvuga, bya bindi, ibyo bintu muri kutubwira ese koko nibyo. Ahubwo noneho Vincent, reka tujye muri Uvira neza, twinjiremo Uvira centre, sibyo? Akumva hano map mfite igaragaza yuko Uvira ni nka centre y'ahantu henshi hatandukanye. Ushobora kuva muri Uvira ukajya muri ho Katanga, ushobora kuva muri Uvira ukajya Maniema, ushobora kuva muri Uvira ukajya muri ho Emwaye Plateau d'Uvira, none ushobora kuva muri Uvira ugakomeza ujya Baraka, Fizi na Kareme, cyangwa ukagaruka Kamanyora na Bukavu, cyangwa ukajya hehe Buja, ukajya na za Gitega nyine. Yego, icyo bivuze urumva yuko ni centre y'ubucuruzi, ni centre ni centre de négoce uko twabivuga. Yego, ifatiye runini ibice byinshi cyane, ifatiye igice kinini cy'u Burundi,
ifitiye akamaro u Burundi, ifitiye akamaro abanyekongo. ariko umuntu yavuga ati ku buryo ushobora no kwavuga komeza hehe Zambia unyuze muri Tanganyika, ego cyangwa ukajya Tanzania. Icyo bivuze ni kimwe nuko urumva ni ahantu hari strategic uyu munsi, ariko noneho reka twigarukire mu buryo bw'ubucuruzi no mu buryo bwa politike na diplomasi. FARDC gutakaza Uvira n'abarundi n'abandi n'aba-allié bayo, bivuze yuko ntago bishobora guhita bifasha M23 gukomeza kwa advancing, igakomeza mu misozi ya za Fizi na za Baraka na za Karemi. Hano hari ibintu bibiri. Cyambere Uburundi butakaje ikintu gikomeye, kuko niho hantu bakoresha kugira ngo bashe kujyana intwaro muri za Fizi na za Minembwe. Kuzakoresha Tanganyika bajyana intwaro Karemi no mu ntara ya Tanganyika bizabagora cyane, kuko bazabikanga yuko AFCM 23 ishobora kubarasa ikoresha intwaro zaba ziri mu mujyi wa Uvira. Ikindi Uburundi butakaje gukoresha ikibuga cyabo cy'Ibujumbura, ntabwo bizaborohera ko systeme yo kujaminga AFCM 23 ifite zizaba zijaminga neza ikibuga cya Bujumbura, ku buryo logistique ku ngabo za FARDC ziri Shabunda, Mwenga ndetse no mu bindi bice bya Karemi bizagorana. Icyerekeranye n'ubucuruzi Uburundi buzaba buhombye, nta kuntu uzajya bukora ubucuruzi hariya. Kuri AFC yungutse ikintu gikomeye, kuko izabasha kujya byoroshye Karemi, izabasha kujya byoroshye mu bice bya Fizi hure na Twirwaneho, ku buryo yajya gutabara bara abantu bari Minembwe. Mu by'ukuri ubona yuko ni mirie strategique ku ruhande rwa AFC bafashe, ni mirie ije gutera intege nkeya uruhande rwa coalition ya Kinshasa. Muri rusange wenda Vincent, turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uwo munsi, kugira ngo tujye no gushaka amakuru, no ku mugoroba dushobora kubona izindi update tukagaruka tukitereka tukazibagezaho. Ariko politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na politike ya AFCM 23 uzikompara gute? Politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni politike ubona ni centralisé, ntabwo ari ubuyobozi bwegereye abaturage, kandi wanareba imiyoborere yabo ukabona yuko harimo mauvaise gouvernance. Wajya kuri politike ya AFCM 23 tukabona yuko ni decentralisé, ni politike igamije kwegerezwa abaturage kandi bakabigiramo uruhare. Ku byerekeranye na gouvernance harimo bonne gouvernance, kuko ubona umuyobozi abazwa icyo yakoze, accountability barayubahiriza. Urugero ntanga ni kwa bira bya Jules Katembo, aho yahagarikiye abantu bakubita abaturage ngo ni bakoze Sarongo bikarangira wirimanza muhannye. Ni ikikwereka ko accountability muri AFCM 23 ifite uruhare rukomeye. Ikindi kandi ko politike ya good governance ifite ari inkingi ya mwamba muri AFC, cyane cyane kurwanya ruswa, kurwanya ubugizi bwa nabi. Ubona yuko ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa bwimitse bibi, AFCM 23 iza ibikuraho. Bivuze ko iza ireba abo aho bafite faiblesse, akaba ari profit, akaba ari iza gukosora. Urabona nko mu bikorwa remezo nta muhanda wari ujya za Warikari, barabizi ko baherutse gukora umuhanda hafi 6 km. Barabizi yuko za Sake abantu batari bafite amazi meza ndetse n'amashuri byari ikibazo. Barabizi ko yatangiye kubivugurura amashuri n'amazi yatangiye kugeza ku baturage. Ibyo nabyo nibikwereka yuko irebaho leta ifite faiblesse, none yikazayo izana ibyo bakeneye. Ikindi ubuhinzi, za Masisi, za Rucuru, urabizi ko ubuhinzi nabwo bukomeje gutera imbere. Vincent, reka ngushimire. Urakoze cyane, ndagushimiye. Ikindi kiganiro na hejo gusa, ariko hagize izindi update twagaruka tukitereka nabwo tukababwira uko bimeze. Mukomeze mugire ibihe byiza. Urakoze.